Bamamedi ba kgabane kopa tshwarelo dula ba le pherekano fela ke re batho ba tsa marangrang di na le hore di re behe kae moo re sa lebellang teng, empa la ba kopa re tsweleng pele ka ditaba tse bang di salletse. Ke ne ke re ke nnete ho latela boemo bo teng hona jwale tje ba matshwao a re a fuweng ke hobane ba motho ha ba no utlwana, e mo tla rutla a lebe kwana, e mo a rutle a lebe kwana, empa Modimo o entse hore le boemong bona bo re ne re bona hore ha e ne wa bohle kaofela ka ga ntlo ha le no tsubutlana kaofela tsona, ke mpa ne ke beha matshwao a ho bontsha hore na ha o thwe ho bile jwalo ho tla nne ho be jwalo le mehleng ya ho qetela ditjhaba ne se di tswela le matla. Motho na inkela mosadi ya motho fa ipolaela yena fela, e mong a fihla fe a nke ntlo ya motho fela a ikhapele ntlo. Ho thwe e ne le manyala a tshosang mehleng ya nou, e ne le sebollo ho boduwe. Nthwena e be e se fihlile le ho diphoofolo, motho o ne a sa ile le yena ka boyena a le tsietsing, batho ba e ja nama ka tsela e bohlaswa fela, ho no so sa qellwane. Hampe nakong eno makgotla ana a le siko, e ne le ntho eo motho o sita ho e lekanya, empa bana beso ba ratehang la o ka sheba matsatsi ana e hlile ho lwana ke bothata feela, nnete e hatellwa ke leshano, batho ke mathata ka matlung ka mo morao ona ntate ditlhalano ke tse tshosang. O ipotsa ona ka nnete matsatsi a re phelang hona ke a mofuta ofe? Re phela matsatsi a bohloko ka mokgwa o makatsang, ho hlalana bana ba banyenyane, ha e sita le rona ntse re le maqheku tjena ho lo boima, empa re hlola boima bono ka thapelo. Ho tla nne ho be jwalo bana beso, empa kopo ya ka e kgolo ka ho fetisisa ke hore ha re imamareleng ka morena, hobane ho seo se o kae. Ne ke re ke behe matsatsi ana hore jwale ha o sheba botaba bodimo ka ke so bone ntho e tje leshano le hodimo, babusi ba tsietsi, beng ba mesebetsi ba tsietsi. O bona ha o hira motho ha o qeta ho ba tsietsi ya motho o mo hirileng, ho kotsi. Ha o na le tjhelete ho kotsi, ha o sena tjhelete ho kotsi, hore na mofutsana ho kotsi. In all angles, ntho nngwe le nngwe e qakile. Ho thwe ba e ja ho a jwa, ha o ka bona ka seterateng ka maseru ka mona ntate, ke podi, ke Russian, ke nama ya kolobe, ke eng, ke diermakar, ho ferekane fela, ke diapole, ke di-banana, ke ntho nngwe le nngwe, ke maotwana, ke dihloana, ho a jowa. Fihla dihoteleng mona, fihla dithoganeng mona, di-restaurants mona, ke mathata fela, ho ya jowa, ho a nowa. Ha o ka dula fatshe ka ke motho a ratang ho itsamaela, ka go ke dule ka mo ke thekele dionyana tse nyenyane fela, ke shebe hore na boemo ke befeng. Ha o le mohlanka mo ithute dintho, ha o kena ka mono taba la mathata. Boholo ba nwang ka mo le ba jang ka mo, they are not the partners completely. E mo rutla a ya kwana, e mo o rutla a ya kwana. Le tsela molebere ho tla ba jwalo, mafu ona ke sa bua ka ona. Re tswa ho lena la corona maobama, hona tjena re kene ka hara lefu le makatsang. Russia le Ukraine ntate di a ruthuthana, ha o wa mamela o fumana hore ba bang ha ba batle ko one cannot swallow his pride, ko motho a ka utlwa fela ha nke ke ikokobetse kapa ke nna a fositseng. E mole mo ntse a kenepile, e mole mo ntse a kenepile. Batho ba e shwela ka ditshintshi,
matsatsi a petrol e nyolohile ile hodimo kwana ke a ipotsa hona ngwaneso o ntsa etse bang ka moo Tibos ho ba monna ke a kgona ntho di boima ka ho fetisisa ko ntho engwe le engwe e nyolohile ha o mathela ka nkena ke kgame wa kgamea ha hona ntho e bonolo. It's not easy. Empa ba itshepelang Jehova ba tla pholoha. Moshana se itshwarelle ka Jehova fa ke a o tseba o mohlanka modimo itshwarelle ka Jehova fa ntho tsa ntle tsa malantle le lona bontate le bomme ho se molleng teng itshwarelleng ka modimo dintho tsa ho ke matshwao fela a rona re tla bona matsatsing a bofelo ha nako di ya bofelong ho tla batse ya ka o letse. We have what we call climate change. Climate change ke ntse re qakile tu ene ke ntho tse ntse re bua ka tsona bo 94 kwana re hela batho ba modimo ha re hlokomele the climate change dintho di fetile ozone layer e tabohile letsatsi le iphetela fela le wa tlaka fela tlase mane ho na le ntho tse di explanet ne bone buru di nka fela tsona lefatshe di phapantse neng ka o tla thole leo le holo ha di kleo le tla e ka le go tla lefatshe mona e be le ya koba ha le sa utlwile re utlwile go ka di 1 tsa March ene e etsa ntho e ho tsokela ga mise re sa tsebeng na se hlaka se game ya ba re maketse fela ka o fela gona ga mise ke ho etsalang ka serame difate di a hlotlogela ka February difate di a hlotlogela hona bontate ho bontsha hantle re fihle nako tse kotsi ka ho fetisisa ha rona fa gore ha re tshepeng modimo o go beileng on planet Earth nako e fihlile e kotsi president ya rona ya General Conference ha ntsa tsamaya le rona ho hlimo ntho e bileng engwe fela o re dintho tsa upside down ntho tse di e shebisitse maotodi e mo shebisitse maotodi tlase e mo go dintho di loboka ha hona ntho e nepaetseng o bane ho lobokane ka ga kereke ho lobokane ka ga malapa ho lobokane ka ntle ho lobokane dikolong ho lobokane mesebetsing ko ha hona mo sa lobokanang teng ha ile le hlelo na ntate le udimo batho ba etseletsa motho o etseletsa o pinyeletsa ka ntho of malao bana bele ba hloya ka leshano we ngwane le yena o nka ntho eno e nka ile yona ka ga kereke re bana ba motho ke hloyane ho ka ga leshano fela e mo batla ga be ka ditulo tse ka pele o sa re ngwaneso brother o hlokomele ntswele mono o hlokomele mamma mono batho ba modimo re phela dinako tse mmakatsang matsatsi a ho feta ho no se tjena empa matsatsi ana re phela nakong tse kotsi ka ho fetisisa bibele ya ka le ya ho ere ho tla ba jwalo empa e beya ka bobebe empa ha re fihla stage tsa ona yo tjena it's even worse. Sodoma le Gomora ba ne ba se ba sena kelello ya bona ne fedile ha ke bontsha gore ne fedile kelello ya bona manyeloi a le hodimo a ya fihla ha manyeloi a le hodimo a fihla ba re feng banna bao ha ba sa sheba ona mofuta wa batho kofe re phela nakong tse makatsanang nako tse emisitseng batho dikelello ba re fe jwale e kotsi ka ho fetisa ho thele bana ba dilemo di 12 le bontata bona moholo le bontata bona le boabuti ya bona kaofela ho hongwelwa batho ba bedi only 2 people ba keneng ntlong ya lota jwale ka o bile jwale mehleng ya lota le Sodoma le Gomora ha ba ka ba lemoha le matsatsi ana re phelang ho ona a bofelo re bua tsatsi le tjhabang le dikela hore lefatshe le ya bofelong ha re elellweng hore mona kotsi e se e le teng re ya bofelong ba ntho e nngwe le e nngwe mme ha ntse e atamela butle re tlo swaba ke mona le ke president ya rona ile bana beso ha re hlokomela re jang ha re hlokomela re etsang
ntho e nngwe le nngwe re etsang re etsetse leratong la Modimo. Ba elellwa morao ba bang mohlomong banna ke nnete tjhelete re di bokeletse dikereke di na le tjhelete, conference e na le tjhelete e ngata fela ra thusa naha tsa maAfrika nna ba di siya fela ra thuta mona ba iponele. Ha o fihla o fumana kereke tsa bona tsa shebi ke kereke tse makatsang, empa Modimo ntse a re le hona boemong bona moo, it's never late for a man to mend. Tlisang ditjhelete tseno bana beso, mosebetsi wa Modimo o etsahale motsotsong wa ho qetela. Hobane o ska tlwaetsisa motho a ne ho thweng ba ile ba ho dithaba le mafika a rwele hodimo, fall upon us, le re pate ho eno ya tlang hobane Jesu yena o ya tla. Ke tlo le fa ntho e nyane fela hore na ho etsahalang. Noe le mosadi wa hae le bara ba hae ba bararo ba ile ba tsamaya le basadi ba bona ba ile ba tsamaya ba ya rekeng. Modimo a etsa sign ya ho qetela, diphoofolo tsa kena rekeng, dinonyana tsa fofa sepakapake mona, dihahabi tsa mathafatshe ya hana motho a elellwang. E bona batho ba ntse ba ipotsa hona ho etsahalang. Matsatsi ana re qakuwe ke weather, climate change, di a hahabi fatshe mo. Ke dipula tsa mefuta hwankga, ho na metsi a nkgang fatshe mo, ha o tsebana ke hwankga, ho tawile hohle ke mangope, ke kotsi fela, mabitla ditopo di sala ka ntle. Mehleng ya Noe ba ile ba bona matshwao ana kaofela ka hobane tlhweko ne sa tsele haufinyane, ba ile ba bona fela ha diphoofolo di kena rekeng, ka a rekeng matsatsi ana ka ga dikereke ho kena di-rascal, batho ba ne re sa ba nahana fela, they are the ones who attend church matsatsi ana, empa ba ne re ba tshepile ba tswile kaofela ba go kae Modimo eo e leng kgale re mo lebeletse. Batho matsatsi ana re shebile maruo ho feta ntho e nngwe le nngwe. Ha o thwe motho a se ka ba bua e se ka bala re ke lwantsha bua wa ntle mohlomong ha ke na letho, ha ho jwalo. Na I'm rich in Christ, ke morui ho Kriste mo, mme ebile ke bone hore le batho ba re ba le ka ho nketsa mpe ke bona ba etsahalang hampe, hoba nna ha ke motho wa Modimo, ke ngwana Modimo. Bana beso ke a le qholotsa, e bang bana ba Modimo, ngodisang ka pelenyana dibukeng tsa bophelo, mohau o tlo kwalwa haufinyana. Nna ke elelletswe hore matshwao ohle a etsahetse, ho setse nthwanyana e nyanyane fela ya hore jwale ba kene nthonyane ya letsatsi la Sontaha. Fela le be le hopole hore re phela in 2023, tse ding tsa dintho tse ne di lebeletswe kgale mane di keke tsa etsala ka tsela e ne re lebeletse ka teng. Ke mokgona John temana Johanne mona mo re ile ra fuwa thwe ba rwetsana ba lesome kaofela ha bona were the visions, ba ne ba le mantswele rwe ba lebeletse kaofela ha bona ne ba tshwere dilampi le utlwisantle, ba ne ba tshwere dilampi ba lebeletse monyadi wa a lebeletse hore monyadi o tla tla, empa 12 midnight bosiu bo boholo ha etsa ntho tse sa lebellwang. Ha ba ile le kgogwana hodimo ba rwabetse ba kgona lefatshe mona o tla thu iketwe ke ba Thessalonica e tshwalo ba pele kgaolo ya bohlano temana boraro. When they say peace and stability, and that is where destruction is, ke mo tshenyeho e tla bonahala teng. Mohlang ho di ho iketwe ho lokiswa melao ya lefatshe ena e bodileng e makatsang. Ha o qobellwa batho hore ba rapele ka letsatsi la Sontaha, ha re rapele ka letsatsi la Sontaha, re lahle matsatsi ana kaofela re mpe re letsatsi le leng. Mohlang ke re jwale re iketlile re letsatsi le leng wa thewa Jesu. La tseba na ho etsa le hodimo hona jwale ho hobe ka ga dikgoro tsa lehodimo, ha ho tjena bja ka re bua tjena, ho tshwauwa ka pelenyana lehodimo le hatetse pele leswalane ho ya nakong le teng re tla bua ka lesoba lena, lesoba la ozone layer leo morena Jesu a itseng ho tla tswa ho lona. Eli writing se buletse ka ena taba tsena ho tla tswa lesobeng leno. Job 38 e bua ka taba tsena
la e sa bue ka tlotlo empa e bua ka rona ntlo ya modimo yo kae mohlang soba leno ha ka le sheba hantle ka di-telescope tsa lona tse kgolohadi tsamayang le sheba soba leno le ntse le buleha ha ntse le buleha jwalo le bolela hore rona ba ha Kreste masala le tseba nnete ya modimo mo e leng teng ha re elellweng nneteng ya modimo mo e leng teng hore ka nnete ho tlo nkga ho sa bola haufinyana ke beha ditaba tsena ke ya qetelong ya hore ha re nkeng science ka boyona e pherekanong e tshabehang ozone layer the black hole itself e buleile ho ya tshabeha ha o ka sheba lesubeng mono ke nyeu ya manyoloi a disitseng lesoba leno danke modimo wa Jesu o tlo tswa lesubeng leno Jesu ka phithitha nyeu ya manyoloi o tlo tswa lesubeng leno ha e tla ka maru a lehodimo ha hona ntho e tla tsitsa ka pela hae ho tlatla ho reketla ntho e le nngwe ke mokgona planet ena e tla tsukutleha e tabohe dithaba di nyamele noka e mo e sa tlameha ho ya teng motho a mathelebelo ebe batho ba botsana ho etsalang ka shekulena ba batla rena ha le ka la re tiisetsa nnete ena ke bana beso ba ratehang Jesu ena o yatla le boemong bona ke mokgona ke le fa molaetsa le mohlala wa gore le soba la lona le buletse ntho engwe le nngwe it's ready ho Jesu a theoha ka ke le file mehlala ke dintwa tse makatsang ke eng ntho engwe le nngwe ya makatsa mme hona ho a bolela hore ka nnete haufinyane haholo ho tla ba jwalo ka mehleng ya Noe ba tla nkwa ke sefefo se ba se lebellang itse ha o le tjena wa ka nnete ya ba ho hang ho a matha ba tla mating ba re Noe re bulele ba le ba so toma le ho boga ba na ntse ba ikela mesebetsing as usual huwa hodimo huwa tlase ho le monate empa qetelo ho la etsala ba ile ba nkwa ke morwallo bohle e motsa rangwane Noe o no bua nnete ha hore morwallo ya tla le rona re a bona empa ha hona thuso ha e etse kelello o tlo wa bona empa e le hore o ke wa kena le hodimo lentswe la sekgowa le teng le re make hay while it is still shining bona o bokella jwang furu o kebe teng letsatsi santse le tjhabile wa nako ya tla ka ntse nako ene ya tla hona tjena le crisis e kgolo le Lesotho ya tjhelete ya South Africa yo sa tsibona ho etsaetseng e tipueng ka metsi ya hlatsuwa ha e ketetse matha hohle mo ge mathateng ke mane mo tlathwe tjhelete e tloe di-shelfong mme ha e tloa di-shelfong ke mane mo jwale re tla reka ka tsela tsa ntse makatsang mme ba senang letshwao ba no reka no buy no sell ha re no reka batho ba eso empa ke la ka ditse gore lemong sena re eletsaneng ka hore na ho tla ba jwang lona hohle mo le mametseng hona teng ke le fa molaetsa o moholohadi o tswang ho molointswele mohlanka wa modimo ke mohlanka wa modimo ya eletsang nako e santsa e le teng a ke le bone le ka kerekeng pherekano e teng ke dihlopha ka re dikereka ma ke dihlopha ba ba le bakwana ba ba ke rona ba nepileng ho Kriste ba ba a se wena nepileng jwale o ipotsa ona ya hliang nepileng ke mang bana beso ha sabata se fihla mantsibuya ke dumedisane ka thabo e kgolo re shalom shabbat ha re keneng sabateng ka thabo ha re tlohelle meaparo ena e re aparang yo ke a challenge meaparo ena ntse le apara le ya kerekeng ka tsona ha se yona ha le nke dibebele le nka di sele fela le nka ntho ya tse ding bua e ke le tshwara le batho ba lefatshe you have to be
exclusive ho batho ba bang, kgetholohang ho batho ba bang, batho ba le bona hore le kgethehile, e ba le lerato, e ba le mamello, e ba le kutlwelohloko ho e mong le e mong, e seng ngwaneno fela, ho e mong le e mong. Le bona hore mosebetsi wa Modimo ona o etse bang o ya tsamaya, bitso la Modimo le boko. Ke thabile haholo hoseng hona ke tlo bua le lona hohle mo le mametseng teng, ha re tsosolose nthwane ya maobane. Pina e teng ne re bina e chorus, give me the old time religion. It is good enough for me. It was good for Paul and Silas. Le rona ke re tshwela re e loketse nna molontswele le ba bang. Ha ke ya ha hao ke utlwe hona le ntho e ntse go ke fihlile ha mosala mona. Batho ba eso matsatsi ena ra shashabana ha re fihla mahalong. E mo tla re sia dieta ka ntle. Lerato la boina bo ile kae? Ha o ya kerekeng mane re se riste mponeng, pride, the pride itself e bolela kereke tse ngata. Ha re sa ya go rapela Modimo re ya go e le rona bana go bona ntho tse material things. Ke mo go ka ikapagela fela re e ngotse ka ya go ke aparetse. Empa ha o bitsa le tšhato mono kapo ya kae kapo le ya mafu o fa le itšile ka mo go kotsi ka mo go fitsa. Empa le ka Modimo mo le botlama he ke le biletse tsa malo bala buka Ezekiel. That man ya bitswa Modimo, he's so holy, more than the word holy. Ha ke sena nka e beya jwang. O ya halalela ke mo kgona la o thweng ha ta butle la o kena ka ga kereke ya Modimo. Tread softly. Motho ya e re ya ho yena haufinyane ha se mothonyana fela. Ja o siele lerato la hae, o tshwarela motho a le sefapanong. A qeta morwaka ka tlhapa tse mpe, a qeta morwaka ka tlhapa tse mpe, ha yana a bona phoso tsa hae wa kgutla o re ho tloha hona tsatsi lena o tla ba le nna paradise. Le Petros o ile na tswa taolong a rwa ka Jesu. Mokitšhini wa bolela motho o na ntsana le maobane mona. A damsel mokitšhini wa go no wena ke a o tseba. O kotsi. Ha ke ba tswa bana ba Modimo ba tshetse ba bona le ka meaparo le ka tsile ba tsamakana. The style tse re na le yone ke yona e etsa bana ba Modimo mokitšhini o bua gore wena la ka batho ba iphapanya o ngwana Modimo. Jwale ke a qetellong bana beso ba ratehang. Ke a qetellong ke ne ke re ho lona morena a re etse hantle a re ruise molemo o sa feleng. Tsatsi le ne hle ke tlo beha fela ke re bana beso ha re hlokomele hore re phela nakong yane e ne e tshwana le ya morwallo wa metsi ya Sodoma le Gomora le hona o tleng a Jesu ho tla no be jwalo. Things will be normal. Ntho engwe le o tla ne re hodimo re ye tlase re tla kgaoletswa re le lekgongwana hodimo ha re rapeleng. Ntate wa rona wa mosama hodimo ka nte re a leboha ka boeletsi bona le tlhokomediso ene e kgolohadi ya ho tla no be jwalo ya ka ula ba jwalo ka mehleng ya morwalo wa metsi. Re a bona re hle ho jwalo empa re kopa ka boikokobetso rona re ska ba ra timela hobane re iphapantse re tseba nnete ya Modimo hantle. O tlo tsamaya le rona ba bang ha re tla ya mabakeng a mang a bohlokwa. Ba bang ba tla dula lapeng mane e ba le bona ha ba thusa taba tsena tseo ke ba beetseng tsona. Ntate nkokobetse le rona re kokobele kaofela wena o phahame tlo tshinya lebitso la Jesu rona re apela ho bojalo. Amen.